Nov božič, nove šalce. Z vami sva Škrat, Tilen in Božiček. Žiga. Ja. Ho. Imaš to, da. Ja, svet na isto sem skupaj. Ja. Ok. Veš, kako je Snežak postal samski? Ne. Ko je svojo zaročo, se je kar stopila. Ho. A veš, kak je foter Snežak kaznoval svojega sina? Kako? Počel ga je okrog kepe, ne? A veš, kje Božiček vidi svojo prihodnost? Kje? Preberejo v horoskopu. Prašal si v to? Ja. A veš, zakaj je roža postala tako naduta? Zakaj? Zato, ker ona je edina prava božična zvezda. Veš, kaj si pa jaz letos želim za Božič? Kaj? Da bi en naučil Škrate delati baterije. Baterije? Ja. Ker nikoli ni baterij zraven. Battery is not included, ha? Okej. A veš, zakaj otroci niso dobili pravih daril? Zakaj? Zato, ker nekdo ni prav zavil. A mogoče vesni, ha? Veš. Aja. Oh, fuck. Božiček narobe zavil? Narobe Ali pa zavil. ti si Ali sem pa narobe? jaz narobe zavil. Eno naju. Ja. A veš, kje se je Božiček naučil biti Božiček? Ja, ne. Na severnem tečaju. Prav, zdelo se mi je. Ej, a veš, zakaj imajo knjige od Božička tukaj napak? Zakaj? Zaradi tiskarskih škratov. A veš, zakaj za Božička delajo darila Škrati? Zakaj? Ker če bi rekel kitajski otroci, ful ne bi bilo kul. Boš poprav, ja. A veš, kak Božiček najraje gleda filme? Kako? Sam doma. Ne? Ja. Veš, kaj moja sestra je dobila od Božička letos? Kva? Sramne uši. Ja, nisem bil jaz. Nek drugi bi oblečen Božička. Majke mi. Božič. A veš, zakaj Božiček nima toplega stanovanja? Zakaj? Ker je v minusu. Jaz prav ne verjamem več v Božička. Imam raje njegovo sestro. Kva? Božičnico. Vedel sem, nekaj mora biti z božičnico, ne? Slat. A veš, kak se je Snežak ubil? Kako? Prerezal si je snežilo. Današnji zmagovalec je Škratek Tilen. Znam ponašati Škrata. Današnji sponzor oddaje je Coca-Cola. Naj me kuklja brcne. Ej, folk, vesele praznike, vesel Božič, pa veselo novo leto. Vidim se na TikToku mogoče. Na TikTok prideva, baje prijava na TikTok, ko sva milenica. To je, mislim milenica. Ne, nisva boomerja, to je važno. Še kaj? To je to. Vesele praznike.